Caso Alexander Wawana Hiwatapatja Magistratura Oxanguiri Nakaja ni Erekiwa Kamachi de Garijama Jueza Pagajes Marcachiriro Pukayab Hukamata Takpachajan Waltauna Kayat Hatanyataki. Jerry Fernández Polireja San Pedro Taripanyutat Pachawa Hucha Kolaki Kimsa Fiscales Kamachi Abnakari Nakaru Amanuta Taripayab Hatapata. Fiscalía Oxanguiri Pekinji Nakaja Amta Parekiwa Kamachi Pukaya Winakampi Chikencheña, ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada Marca Chiriru Kamaraki Alquirine Caparu, Empresa Nacional de Ferrocarriles Toquena, Capitalación Yancacha Winakampi Chikencheña Huatapata. Gobierno Central Oxanguiri Kahamta Parekiwa Walja Waranga Coloquenaca Uteña Campo Gasífero Incawasi Tokitaki Yukamatas Kinjama y Nakawinakampi Marcasana Pokañataki. Canciller Pari Pekinjireja Mayerekiwa Dakpacha Marca China Caro, Coyasuyo Marcasaruch Amanchapanyapa, Fallo de la Haya Uyanchawinacana, Askinjama Okichawinakampi Chikanchasnyataki. Tarija Marcanaja Incendio Nina Nakantawinakawajan Waltawinakampi, acá marcaron Chikencheyaweraki, Pichacamaja Positunga hectáreas Orakanakawana Cantaweraki. Altupata Marcankiri Marcachina Caja Amta Parekiwa On Tasewinakampi Chikenchasiña, Pekinjiri Nakana Hani, Plan Operativo Anual Ajustado 3 Uteapatapata. China Ancaja Marcankiri Petrolera Estatal Uxanquiri Pekinji Negajamta Paritivo Pesca Waranca $, Choña Coloquenaca Venezuela Marcana Irnakawinakampi Pokañataki.